sistem sekali. Flushing ni bukan sekadar maintenance saja, tapi tujuan dia untuk reset balik keseluruhan sistem aircon. Bila sistem bersih daripada minyak lama dan kotoran halus, kompresor pun kerja lebih ringan, sistem lebih tahan lama dan paling penting, ukuran gas nanti jadi lebih tepat. Untuk clutch pulley ni, sebenarnya dia memang ada jangka hayat dia sendiri. Lama-lama clutch plate akan haus dan bearing pun boleh mula rosak. Sebab tu, bila korang buat servis aircon, better suruh mekanik check sekali condition clutch pulley, sama ada masih elok, masih boleh guna ataupun dah sampai masa kena tukar. Jangan tunggu bunyi terlalu kuat baru nak repair. Lepas siap semua repair dan flushing sistem, aircon pun kembali sejuk macam normal balik. Paling penting masa kompresor engage dah tak ada bunyi kasar ataupun bunyi besi bergeser lagi. Apapun, aku memang terima kasih sangat dekat owner sebab sangat steady dan senang bekerjasama. Bila customer steady, kerja pun jadi lebih smooth dan senang nak troubleshoot detail. Korang pula, pernah ada pengalaman tukar clutch pulley tak? Cuba share sikit kat ruangan komen. Simptom apa yang korang pernah kena?